muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari igice cy'ikirere kitemerewe kugurukwamo n'indege zisanzwe. Aha ni mu butayu bwa Nevada. Iki kirere kigurukwamo n'indege zidasanzwe gusa, indege za gisirikare ndetse n'indege za Leta ya Amerika gusa. Aka gace ni agace kageragerezwamo indege zidasanzwe, indege za gisirikare. Aha hari ibiremwa bitari byaboneshwa amaso ku isi. Aha ni ahandi ni muri Area 51 cyangwa se Zone 51. Nguhaye ikaze. Aha ni kuri Stevenwhite wahageze nibyo. Ndagusaba gukanda subscribe, like, comment ndetse na share. Amateka yaho yatangiye gutahurwa mu mwaka w'1955. Ibyavuzwe na Bob Lazar ku biremwa by'imibumbe itandukanye cyangwa se bizwi nka Alien Reversal Engineering. Aka gace Zone 51 Leta ya Amerika yakagize ubwiru budasanzwe ku buryo abantu bagerageje kwinjiramo baraswa, abandi bagahigwa bagakurikiranwa paka igihe bose bafatiwe. Kugeza ubu ibiberamo biracyari ubwiru bukomeye, babigize amabanga akomeye. Abaturage baturiye ako gace bavuga ko babona ibintu byaka mu kirere mu masaha y'ijoro, ndetse bavuga ko babujijwe gufata amafoto, ndetse haba hari imodoka zikurikirana abagenzi ndetse n'umutekano udasanzwe. Koth y'umuturage. Hari indege ziboneka muri ako gace zifite ishusho ya triangle, zigatembera bucece zikazimira nk'umwuka, ndetse ukuntu zibura bikagaragara nk'aho ari indege zidasanzwe zibonekwa mu isi yacu. Izi ndege ni bwoko ki? Abaturage batuye aka gace bavuga ko izi ndege byaba ari ibyogajuru bita alien. Muri iki kiganiro turarebera hamwe uduce dutandukanye tuba ku isi aho bibujijwe kuhagera, ndetse umuntu wese uhageze abigaragara ko atajya ashobora kuhasohoka ari muzima. Buri wese ahita apfa cyangwa se akaburirwa irengero rikomeye. Nguhaye ikaze. Ndakwibutsa ko ari kuri Stevenwhite. Ndagusaba gukanda subscribe, like, comment ndetse na share. Ku mwanya wa kabiri w'agace k'amayobera ndetse kabujijwe kugeramo n'uwo ari we wese kereka Leta y'igihugu gusa, ni ahaboneka mu Bufaransa, agace kitwa The Catacombs of Paris. Aha bivuga ko habikwaga urupfu, ndetse ngo ni imyobo yubatswe mu kinyejana cya 18 ubwo ibituro byari byaruzuye. Imibiri y'abantu miliyoni 6 yashizwe muri iyo myobo munsi y'umujyi. Hari ibice by'iyo catacombs bitemerwa na Leta, biri mu bwitonde bwinshi ndetse n'amayobera. Incamake y'inkuru y'umuntu waburiwemo ndetse agasiga kamera yerekana inzira z'amayobera. Abasura ndetse nabo bahagaritswe gusura aho hantu, bahashira umutekano ukabije. Ni ahantu h'amayobera, ndetse havuga ko hageragerezwa amamashini yabo ya rutura y'ibintu bifuje kugeraho cyangwa se ibikorwa bidasanzwe bategura. Umwanya wa gatatu w'ahantu bibujijwe kuba wagera ku isi, ukaba utemerewe kuhagera na rimwe kuko iyo uhageze uba uri kwishira mu byago bikomeye, ni ahitwa muri North Sentinel Island. Havugwa nk'aho ari isi itavugwa n'iyindi si, kuko ubwo ibyayo byose ari ubwiru bukomeye, amabanga ndetse n'amayobera. Babashinja kwica umuntu wese ubegereye abahatuye, ukuvuga ngo iri ni itsinda ry'abantu ritigeze rigira aho rihurira n'isi yacu, isi y'icyaduka. Leta y'Ubuhinde yafashe bano bantu nk'abantu bafite uburenganzira bwo kubaho mu bwigunge, bityo barinda kwegerana n'abantu ndetse bashyira kure y'isi, cyane ko n'abari byo bifuzaga. Inkuru ya George Ahantu
umumisiyoneri wagerageje kwegera aho hantu mu mwaka wa 2018 ariko agahita yicwa. Impamvu nyamukuru s'ubundi yo kubuza abantu kwegera ni iyihe? Aba bantu bavuga ko ari ukurinda umuco wabo n'ubusugire bwabo ngo bitangirika, ndetse bigafasha no kurinda indwara, cyane ko isi yacu ngo yuzuye indwara, ariko aho aba bantu baba hatandukanye, nta byorezo bihaba. Ese ubundi wakwibaza, aba bantu ubundi bahisha iki? Ni bantu ki? Kuki bakingirwa bonyine? Mountain ya Muntu, urusengero ngo rw'igihugu cy'Uburusiya. Umusozi uri muri Ururi Mountain mu Burusiya, haravuga ko harimo ububiko bw'intwaro z'ubumara, icyumba cy'ibanga cya leta y'Uburusiya. Leta y'Uburusiya ntisobanura neza icyo aho hantu hakorerwa. Ibimenyetso byafashwe na satelite byerekana ko inyubako nini munsi y'uwo musozi ihari, ndetse hamaze imyaka myinshi, gusa ibiberamo bikaba ari ubwiru bukomeye buzwi na leta gusa. Abaturage batuye hafi y'ako gace bavuga ko bumva amajwi aturuka munsi y'ubutaka, ndetse ngo amajwi n'ay'ibiremwa bidasanzwe. Hari inkuru zivuga ko haba hashwe ibinyabuzima bidasanzwe bizwi mu bwoko bwa aliens. Nubwo bimeze bityo rero, leta nayo ntabwo ibyemera, irabihakana yivuye inyuma, ndetse bayibaza ibihabera ikavuga ko ari uduce dusanzwe nk'utundi, gusa itajya yerekana ibikorerwa muri ako gace, ndetse kugeza na n'ubu bikaba bikiri amabanga. Ku mwanya wa 5 turasanga Vatican Secret Archives. Ni inzu y'amateka ya Vatican, imwe mu nzu zifungirwamo amabanga menshi ku isi. Ifungirwamo ibikoresho, inyandiko ndetse n'amabaruwa, amateka y'ibyagiye bihishwe ndetse n'abapapa. Ubundi mu busanzwe Vatican ni ahantu h'amateka, ndetse hafatwa nk'ahera, hagomba gusurwa n'abantu bizera Imana, no kuvuga biyobokamana bose, bakafata nk'ahantu ho kugirira umutambagiro n'uruzinduko rwera. Ariko ibi siko bimeze muri iyo nyubako ya Vatican Secret Archives, kuko ho kuhajya bisaba kugira ngo uhabwe uburenganzira budasanzwe, ndetse hari n'abahamya badashidikanya ko yewe nta n'umuntu usanzwe wahajya. Aho hagerwa gusa n'abapapa ndetse n'abakaridinari b'itorero rya Katolike mu isi yose, nabo bisaba kuba bakomeye. Kugeza ubu hari abantu benshi bavuga ko haba habitse inyandiko za Yesu Kristo, inyandiko ku bimenyetso by'ibiremwa bidasanzwe, ndetse n'ubuhamya ku byabaye Fatima n'ibindi byagaragaye nk'inyamaswa z'imyuka. Wakibaza ngo kuki ibi byose babihishe? Ninde ugomba kubibona? Ese ubundi si ntikwiye kumenya ukuri? Tugeze ku mwanya wa 6. Ni uduce 6 nahoze mbabwira tw'ahantu hateye ubwoba ku isi, ndetse hatemerewe kugerwa n'uwo ari we wese, kereka leta z'aho hantu ndetse n'ingabo z'aho hantu. Kuri uyu mwanya turasanga inyanja ya Atlantika. Atlantika ni igice cy'isi gikingiwe cyane. Amasezerano mpuzamahanga abuza ibikorwa byaryo byose by'ubucuruzi cyangwa se bya gisirikare. Ibice bimwe byaho bigaragaza amasura y'inyubako. Amakuru avuga ko hari abahoze ari abasirikare ba Amerika bahabonye ibintu bidasanzwe. Hari impaka zikomeye zivuga ko Hitler yashakaga guhungira mu nyanja ya Atlantika, ndetse ngo akahubaka igihugu gishya. Abahanga bo bavuga ko hari ibintu bigaragazwa n'amashusho ya satelite bisa nk'imiryango minini cyane ibarizwa mu rubura rw'iyo nyanja. Ese nibuye cyangwa n'inyubako? Kuki biguma bihishwe ubundi? Kuki leta zose zibuza amasezerano cyangwa se ibikorwa by'ubucuruzi hejuru y'iyo nyanja, yewe n'ibya gisirikare bigakumirwa?
byanga bikunda ibi iyo ubyumvishe utekereza ko hari amabanga bahisha akomeye cyane. Iyi si yacu yuzuye amabanga, hari aho tutemerewe kujya, aho tutemerewe kureba, aho tutemerewe kumenya, ndetse n'ibihabera byose bikaba bihishwe. Bityo aho hantu hakaba hari hitwa uduce turi isolated place, aho nta muntu cyangwa se icyo ari cyo cyose cyemerewe kuhagera. Ariko uko imyaka igenda ishira, amakuru arazamuka, kandi ukuri ntabwo kujya kwihishira iteka ryose. Ibyahishwe umunsi umwe bizagaragara, kandi igihe icyo ari cyo cyose ubufindo bw'ukuri buzashika. Ndagushimiye ko twabanye muri iki kiganiro kuva gitangiye kugeza ku musozo. Ndagushimira kubw'umwanya wawe wahaye agaciro ndetse ukumva kino kiganiro. Aha ni kuri Stevenwhite, nibyo wahageze rwose nta kwibeshya. Ndagusaba kugira ngo ukande subscribe, ukande like, comment, ndetse wibuke gukora share. Ciao duhure mu kiganiro gikurikira.